өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, суудан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Керек, сынбай турган, жакшы күн бар али улай турган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам жөнөк турбусуна, себепкер жаркыган турмушуна. Кыйын күндө бирге өтөт, таянып элдеген бул кызына. Ынтымакта жеңе турган, кайрат бер, сабыр бер кыргызыма. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк да курбусуна. Күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса. Ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең мокобоз мизиң барда. Camuzon.com. Бул күндөрдө
өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, суудан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Керек, сынбай турган, жакшы күн барали улай турган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Жеңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Адам жөлөк турбусуна себеп. Assalamu alaikum. Мен Müslüman Müslümanda büyük Ramazan ayımızda olsun. Karmagan oğuzlarımızda soğuğun Allah yolunun olsun. Şu ayda soğuk işlerde başkası gereken tüte sadaka, zikirler üstü unutma geçmesi gereken. Şunların bir olup bizim başka şartlarda, yakın şartlarda hayırlı Yıldır başkanı uyuşturulan kalender Ramazan ayının kalendarlarını satıp şunun karacaklarımız Kırgızistan'дағы Balkat'ın kalındalık ortanalarını ziyaret olarak ediyoruz. Ne kadar şartlarda kalındalık doğrularını adıyla gördüğümüzde herkesin ziyaretine çıktık. Allah bir şahabeye жақсы болып кетсін. Университеттеріміздегі басылшы екі ұйымның көпіресі болған қалай дәрежелері қазір білдіремізде қанша күнден бері уақытсы менеттен шұғылдарынан биліктерге жеткізберді рахмат жалпы шу исламның қасында болған адамдардан алатын разы болсын. Жақшылық істерде жарышып жүргенімізді çok rahmat dileriz. Rahmat olsun. Bizde kolda kardeşler konularına uyuşturup, Ramazan ayında şu
Çoğu günde tileğimiz olsa, oşa tileğimlerine yetkile, bize kullananlar, bizlerine kadar fayda versin. Çok rahmatlar, niyetlerine yetkile. Kullananlar da Allah razı olsun. Çok rahmat, çok rahmat. Çok rahmat. Allah razı olsun. Çok rahmat, çok rahmat. Rahmat kendisine. O var, da tekrar güçlendik, o var. Hiç kimse kendisi Тамақты деген қайырымдылық ұйым, ал Москвада қаламыз мигрант жастардың қатарына құралған ұйымда. Осының үшін сіздерге жөнеттім Ихсан Садақаты мындай түсіндіріп, Рамазан айында шындай немерге барамыз. Birinci Ramazan ayında başlarsın sizlerle geldik. Sonra daralımız sizlerle şunayda. O soyunuzlarla Ramazan Allah'ın üstüne şunlar bolaplar, şunlar mallar, şunlar bollar koyup işte ne olsa da öte çok böyle tutsak şu seneye kadar etmiş. Uzun ömür en son oluyor. Allah'ın rahmetine takılanlar da bollar. Ama şunlar en son versin. Onu atanlar da olsa şifası versin. Şimdi daha sen şu şifası açıyorsun. Dualar falan olsun. Öğrenciler olmasın, topçulasın, sonra yetkinizler olmasın, şurada çatlarında tarızlarınızda Allah'ın karşı basmıyor, aynı şekilde Allah'ın nasılsına. Bağınızlara bir soluk, şeylere iyi bir getir, olanızlar, dışmanızlara var, mesela çok rahmat Allah razı olsun. Çarşımıyor ki Allah'ın razı nasip olamasın. Allah